Komisi benta ban penram mensiam ki nong trai katan ka koi ka khia ki badei ki wei ki bah khamat ban yakun persya ya khlam jingpang COVID-19 kabalawan ban langshop ya kari jong ka parthei hi bro ka wei ka dor bar snong wa indo manta kasi ka arpau trai no pra kalapin kup burom ya kani ka jingpin kup burom lapun long hayeng snong jong ka dor bar snong wa indo ha ka bau DHS Dr. Amanwar ulalong kum kongsan ha kani ka singi bapun kup burom ki nong trai katan ka koi ka khia bakun thup lang ki doktor ki asha bat ki aganwadi na padeng ki nong trai katan ka koi ka khia ka dor bar snong wa indo kalapun kup burom ru ki nong trai jong shillong municipal board bat kum juru ki magistrate jong ka east khasils balai trai shitom ban yakun persya ya khlam COVID-19 hapo ka jala Consortium Urban Primary Health Center. Nakaliang lihat di parlemen di Pempali di Sumut ya kadar basno. Bertikat jaga sang di Barabon. Bagi pendek kungkani program. Kebetulan pun kecing air feel ya baru bagi nang hamtrai hamset have. Natai nilai iho arhajar aku, nilai iho arhajar aku. But kani ko yung but na only hababun itingilan. Nado ucapkan hadu mentah. Bangi lada andai badan kita basna. Kekam keteni kalam bangi kepergok. But nin feel. Ya kata nila ada kubur, nila ada ongnya di press conference kijeni. Nah, saya nagalian di government telah kubur di kata, tapi kita kubur kebat kadang-kadang ke DPH functioning di dalam nasional. Andrei, hagen ke klam ni kumno di dalam nasional Andrei. But mana ini pembatai semua? Hagen kurkom. Ya, ketika yang betul ki, nabata keting yang jauh paham jauh senang. Jauh ki, but kumjuru di paham jauh senang ni kiai. It had